Irom chanu Sharmila Sara henba tok lagani lakliba assembly mikal da independent mire pamu oina mikal thengnaragani. Khomdram Ratan case ki waref Manipur High Court na matam khara reserve tawduna thamkhre. Furup khuding manasu yaba constitution nasu yaba bill am sem na legal expert abadi akangai singa kupna tanari haina chief minister na phongdokre. Salibat sahi English singani tara ki wana Manipur ki apun plan outlay se lupa koti lising mari chahum nipu mapan galak yang kai mga oiri. Amasung Manipur ki singilam laiba primary school sahumbo model primary school da upgrade taunun na ayaba pi krei. Mayam kurumjari adom na yengbiri basa impact news ni ay okram somendro na hauzik pungza si pawagi maruiba pausing miyam na pijari. Armed Forces Special Power Act 1958 ki mayokta English sing ani gi November ani dagi sai tara manga hena sara hela club irom chanu Sharmila sara hen batok lagani amadi independent mire pamu oina lakli English sing ani tara taret ki State Assembly election mikal thengnaragani hena masana lauthokre wafam singasi Uripok Serap Court Complex ta laiba District and Session Judge Imphal East ki court putok laba matungda paumi singa una bada phongdok lam ki mani ma ki khongjang asida Manipur gi miyam na support tawbiraktrabanina sara hen Kaktana aspa lauthop ngamgani haiba thajadre miyam gi afaba mihut aba oina sangsilaga power season aduna aspa lauthok nan ba hotna bana pharagani haina Sharmila na phongdok lamki lagdeb August ki tang mapanda court karam laba matung sara hemba lepagi firep lauraba yai haina su phongdok lamki angkariba politician kogi ruler sing chi manada kai chumta sangde tade politics ta administration system ta hong ko triba kai miyam ge sengba voice lehanna ba kogi sengba representative na thingjan driba ma kai hong ko por oi haina aina ifukning chida japing na lepsaraga ai si independent mirep oina anti abswagi single issue da focus tauraga aisi mirep oirage Head Constable Heroin Amia Mang the Tolakuna Afspagi Marumda Sasinaba could Toknabaki Togdok Sanjitpu Hard Kibni Hana Yazaki Baduki Tung the Manipur government of the Miam Ahoma Purakuna Maki Kongjanga Siloshilamba Yabani Hanasu Sharmila P and the Fondok Lamki Heroin ki magi mating matau nadu ki tukasana nathai bi khare heba mana CM adagi DGP SP loinamak senaba makhoi order matungina mana khangna kullata sanjindo hadibani haibadu miyam sida khamda pula boina leminna dana achau ba hom ba purakta ai khongjang ji losanba yarama bani haiba ILPS ki ihoga mari lena voting right fangdriba sahi mapung phadriba school gi mahiro singbu khulai oina season aduna martyr ohen birehana su pn da phongthok lamki ma ku judicial custody gi thadorkwa mikupta Manipur gi mahiro singa unaduna makoina purak pakhara sindam minaraga mahakna ijaba paumen haib saireng pathok tuna saireng adu gi wahan thok adu mahiro singi thamoi da hanjin bi pami hana su Sharmila na phongthok lamki ILP ki issue ji tasengna hairakan dadi leibak sigi praja miyam sina wakhan khanda watana isagi lauri yumpham nitop miran mapandagi khalalakpa adagi sentan ba lakwa singda mase phakanda mayum hengon yolaga saba marin tanba chuning tabadagi tasengna ma mina sum gaga se subja laibani haiba Sharmila na mahaka khangnazaba miyoyamanasu United Kingdom the lobby tawduna Manipur dagi aspa lauthoknaba India da taksinanaba hotnari mahakasu luhongduna anabu punsi gi pandup ama hangbu pami hanasu Sharmila na phongdok lamki aigi nungsijaba mishaktuna mahana United Kingdom da hadi India government da lobby United Kingdom da lobby ta puraga India government da takshan hannaba maduda amuksu ownership ki habi nang kanano haiba question ama laibanina adu effective oina bagi dama
मियामना कनामतना लेपिररोय हाइदना लेपता इथन इंथोरको पुंफमदुदा आई अदमाइना आई मागा मेरियस कॉन्ट्रैक्ट तौरगा आई अनौब पंदुक अमा हांगगनी हाइबको JCLPS की कन्वेनर और खोमदाम रतन की मथक्ता वांटेड लाउथोखिबगा मरी लेना सथरब केस की राय नुमित खरनी रिजर्व तौखरे रतन की इमुंगना महा की मथक्ता वांटेड लाउथोलिबसि लौथो ओइन थारखिब पिटिशन की केस असिग मरी लेना सिंगमैरोंग द लैबा मणिपुर हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 4 दा जस्टिस कोटेश्वर अमसुंग जस्टिस नोबिन की डबल बेंच ता फाइनल हियरिंग चथकी हियरिंग अदु मणिपुर लेंगा अमसुंग पुलिस की काउंसिल की माइकैदगी पिटिशन असि सनब यारोय अमसुंग रतन की काउंसिल की माइकैदगी सनब यागन हाना एफिडेविट थांगतनकी जस अनि की बेंच अदुना काउंसिल अनि की माइकैदगी पिटिशन सनब यानी यारोय हाइबगी वाफम ताकी काउंसिल अनि की वाफम ताब लोरब मतुंग जस अनि की बेंच अदुना रायदी लाउथोकनी मतम खरदंग लौकी हाइदुना फाइनल हियरिंग की राय अदु सबसाब नुमित अमा हाइदना रिजर्व तौकी पनबा याबदि थासी तांग कुंदा हाई कोर्ट असकी जस्टिस राकेश रंजन प्रसाद अमदि जस्टिस एस सर्टू की डिवीजन बेंच ना खोमराम रतन की केस असे अतोप कोर्ट की बेंच अमदा सथननब राय ताखिबने मणिपुर ILP चना लोइदुना खोंजंग संगसिलखिबा माहिरोय कया पुलिस न टियर गैस कापतुना तानखाइख्रे ngasi CCTG अमदे अनंत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की मसिंग यामलब माहिरोय सिंगना कोनुंग ममांग की सेकोन लंबीदा मणिपुर ILP चना हलु रतन वांथेद लाउथोक यानिंग दे हाब खोलाव गलोइना खोंगसत अमा सतकी खोंगसत अदुना मिनिथोंग योरमदाय पुलिस पर्सनल सिंगना थदकी माहिरोय सिंग अदुबो लाक्सिनन होनबदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग की माइकೈ दी टियर गैस स्मोक बॉम्ब अमदे स्टन ग्रेनेड के कापकी ngasi इहोसी की मनुंग चना मसिंग यामलब माहिरोय सिंगना मखोय फावी वाइना संजेन थोंग मिनु थोंग अमदि नोंमैबुंगदा लंबी मयादा फमजिनबुना लैकी ngasi इहोवदा सरुक याकिबा नुपी माहिरोय अनि अमदि नुपा माहिरोय अमा पुलिस न फाजिनकी कारगिल विजय दिवस थौरम की मनुंग चना मणिपुर अहान मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉलदा मफुंग ओइब थौरम पांगथोखरे ब्रिटिश की मखुतगी वाना फंगलखिबा निंगतंबा मदि भारत की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरप खुदिंगमक अखोय मसेल अमत्र पुमनमक्ता अमता ओइना लेप मिनदुना थेंगनमिनफम थोइ हाना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोविना पालन थौरम मरिलेन फोंदोकी चीफ मिनिस्टर इंग्लिश सिंग मचापन मणिपुर मापनी कारगिल मदि द्रास सेक्टर दा पाकिस्तानी लानमी सिंगना गथेंगना किबा लानफमदा थवाइना पोंथा पिदुना इंडिया की लानमी क्या शहीद ओइखी अखोगी लमदम असिदा लानफम अदुदा शहीद ओइखिबा लानमी सिंग अदु मथौना लैबा लमदम असि मपारिनि हाइबदा हाइमन मथोकलोय लानफम अदुदा थवाइना पोंथा पि खबर मसक खंगदब लानमी खुदिमक पुसु अखोइन इकाय खुमनबग लोइना काउफम थोकते हाना फोंदोकी मरिबाप निंगबा लानमी कया लानफम थवाइ थादुना शहीद ओइख्रिबनी शहीद ओइख्रबसिंग अदुगी मनुंगदा अखोइगी स्टेट हाइवे तारे राज्य असिदगी कया अमा याउख्रबनी मखोय मणिपुर की मथौना लैरबा मपारी ngakतनी हाइमनबदा हाइमन मथोय हाइना खंजै मखोयना भारत की अमता ओइबा अमदी अपुन मसक्तम ngakननबगिदमक मणिपुरी सिंगना लौरिबा थौदांग अदु खुदम ओइना मियामदा मांगदा उथोकले हाइबदा हाइमन मथोकलोय हाइना खंजै ngasi थौरम अदु लोरबा मतुंग पाउमिसन हंग वाहंगी पाखुम अमदा मपान लमदगी थबक सुबा संगलकलिबा सिनमी सिंगना लेबर डिपार्टमेंट की दरकार लेब से सांग हान लौरगा थबक सुनन चीफ मिनिस्टर अपील तौकी चीफ मिनिस्टर फोंदोखिबदा लमदम असिदा पाइकलिबा प्रोजेक्ट क्या असिदा थबक सुनन कंट्रैक्टर सिंगना सिनमी सिंग अस पुसिलक ओइरमबसु याय येलोमी कनन अनव बिल अमा ड्राफ्ट तौरिबा असि लमदम असिदा खुंदारिबा कांगलु खुदिमकना पुन्ना याबा अमदि कॉन्स्टिट्यूशन असु याबा बिल अमा ओइननबा लीगल एक्सपर्ट सिंग यावना अकंग आई सिंग कुम तानरी तोंगान इशू क्या यावना हौजे हौजे संगसिलिबा ILP की इहौदा पिकलिबा माहिरोय सिंग JCLPS ना यावन बिदननबा अपील तौकी Daily wage earner worker sing aduga khoi sidaida project paikhatliba mayam singse masigi company sing contractor sing sina purakpa kholakpa ama tawba waramba yai adu moi ji sida changak tringida or changa aga
अखोई लेबर डिपार्टमेंट दगी पाइफम थोपा परमिशन पायरगा थबक सुबियु छात्र सिंगथसु अपील तौजनिंगी मसिगुंबसिंग सिदी अखोई सिविल सोसाइटी JCILP खंगदे अमा खंगदे स्टेक होल्डर लेरिबा मयाम लेना मसी गवर्नमेंट का तानरी हुजिक करमाई तौरगा करम्बा मॉडल कम्युनिटी खुदिमंगना एक्सेप्टेबल होइगदबदु मखोई कन्न खनरी अदुना इचासिंग लेरिबा छात्र छात्रीसिंग लेरिबा मयाम से सिदा इन्वॉल्व तौबिगनु लाइक फजना तम्मगा मोइगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर दो डिस्टर्ब तौदनबा JCILP नसु अंगांग अपिकपा अंगांग स्कूल दा लाइक तमी खोलिबसे मसिदैदा इन्वॉल्व तहनबिदनबा नाय अपील तौजरी इंग्लिश सिंग मचापन मरीफुतरा मापन की कारगिल वारदा थवाइन पोंथा ओइखरब स्टेट असि जवान मंगा सिपोई के असुलिमाउ नाइक कालेश्वर कोम सिपोई सरा निकोलास सिपोई NG विनिंगवीर अमदी लेंस नाइक एस जेरिन थांग मफमदा अंगसी तारातरे सुब कारगिल विजय दिवस थौरम लाकपदा इकाई खुमना बुटख्रे मणिपुर की DGP LM खौतेना स्टेट की मियोय क्याना लेबाग असि निंगतंबा सिंगनरपदा असौब थौदांग लौदुना थवाई फाव थारी हैना फोंदोखी Manipur is a state which is never lagging behind as far as contributions to the nationhood is concerned, as far as nation building, state building work is concerned. I remember when we were children, way back in 1960s, wherever you go in Manipur, be it in the hills or in the plains, you always come across a number of families who belong to members of the Indian Defence, members of the Assam Regiment, the Assam Rifles. So ngasi taratare suba Kargil Vijay Divas ki thauram District Administration Thawal na sinduna Deputy Commissioner ki conference hol da pangthokre thauram asida Deputy Commissioner T Ranjit Singh amasung Second Assam Rifles ki Colonel Zoideb Hazrans na mathang sina अथोइब मिथुंगलेन अमदी थौरम मपु ओइना सरुक याखी थौरम अदुद मारे बाकी दमक थवाइन पोंथा ओइखरब लानमी सिंग मफमदा इकाई खुमनाबु उत्पग लोइनना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाब फोंदोखी सलिबा सही इंग्लिश संगनी तारा तरुक तारा तरीके एनुअल प्लान असे लुपा कोटी लिसिंग मरी साहुम निफु मापन दशमिक मंगा मंगा निहान स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर TH मुहिंद्रोना पाउमी सिंह फोंदोखरे DIPR न सथरक पाउमी सिंह लमदमस लैरिबा मकोक थोंबा डिपार्टमेंट सिंह लुचिंग सिंह उनबगी थौरमदा वाफम असिमागना फोंदोखिबने डायरेक्टर TH मुहिंद्रोना हाई सेंटर ने स्पॉन्सर तौबा स्कीम असिगी सेंफम मखादा लुपा कोटी लिसिंग अनि हुंफु मरी थादरकी लमदम असिदा लौमी सिंह हार सिजनबगी सांग असे हंतरकपन अमदी पोथोक हेनगलकपा असिना लमदम असे साउखलकली हाइबदु ताकली हाइना सुथमकी लमदम असिदा वेटेरिनरी अमसुंग फिशरीज की पोथोक हेनगल फोंदोखी ट्रांसपोर्ट की मतंगदा पल्लदुना मागना हाई इंग्लिश सिंह अनि सुबदा अमदा टोटल रोड लेंथ असे किलोमीटर लिसिंग तरेट साम हुंबुतरानी थोय ओइरमबदगी इंग्लिश सिंह अनि तारामाथोय किलोमीटर लिसिंग तारा हुमदोय चानिपान कुंतरेता हेनगले लोइना लंबी की फिवम फगननबा किलोमीटर लिसिंग अनि हेनगननबा पांदम थमली लोइना इम्फाल एयरपोर्ट पु इंटरनेशनल की थाकता सेमगननबा अमदी रेल कनेक्टिविटी मोरे फाव यहोननबा पांदम थमली हैना महाकना मखा ताकी फर्टिलाइजर कंजम्पशन से अनी से कंबाइन इफेक्ट्स हाइरेदी टुडे इकोई की फार्मर सिंह मखोई की फर्टिलाइजर सिनबदा हैरे एग्रीकल्चर लौबा हैरे हाइबने इट इज विद द इनपुट ऑफ द डिपार्टमेंट मशीनी एग्रीकल्चर सेक्टर दा अदुदी याम चावना अहोंग से लेरे वेटेरिनरी दा येंबियो मीट प्रोडक्शन दा एग प्रोडक्शन दा मिल्क प्रोडक्शन दा मागी लेबा रेशियो जिंजे लोइनो फै पावर दा इंस्टॉल कैपेसिटी से 20012 दा 11.845 मेगावाट आइरमबदगी ngasi 2011 12 45.02 मेगावाट ओइरेबा ngasi अखोई की पावर सिनारियो से मैम खंगबिदुंग हेन फरे सिद लेरिबा इंडिकेटर की मागी हौजिकी लेरिबा इंस्टॉल कैपेसिटी लोइमक से लोन में हेकलमने Tribal Affairs, Hill and Scheduled Caste Development की मखादा मणिपुर की सिंगे लमद लेबे प्राइमरी स्कूल साहुम्बु मॉडल प्राइमरी स्कूल द अपग्रेड तौन अयाब पीख्रे स्कूल तरुक्तदी बायोमेट्रिक मशीन सिजनदुना ओजा सिंग अटेंडेंस निंगथिना यंगसिल्ले हना DIPR कॉम्प्लेक्स द पांथोक की पाव की मिफम अमदा Tribal Affairs, Hills and Scheduled Caste Development Department की जॉइंट सेक्रेटरी आर्मस्ट्रॉन्ग पामैना फोंदोकी लाकदुर था अनि अहुम असिदसु अतोबे स्कूल कुंथ्रादा बायोमेट्रिक मशीन पीदुना अटेंडेंस लहलगने लोइनना ओजा सिंगी लैननब क्वार्टर हुंपुतरा निपान साब लोइरे लोइनना मरिफु अमना साबगी थबक कने सथरियाना पामैना मखाताना फोंदोकी
Manipur has been excluded for an award under the Foreign Finance Commission. We would have got about 100 crores for the next 5 years under the Foreign Finance Commission, but we have been excluded because we do not fall under the 5th schedule or we did not fall under the 6th schedule. We have installed 6 new GPS-based biometric machines in Ukhrul, another 10 in Churchandpur. In Senapati, you'll have about 16 machines. In Tamenglong, you'll have about 2 or 3, and in Chandel, 2 or 3. So, and Kangpokpi, maybe a 5. So, our total, we will, in the next 2-3 months, we will have about 30 to 40 biometric machines being installed. Hill Sector Tribal Affairs and Scheduled Caste Development Department asina Skill Development da su miyeng thamli amadi Skill Development Scheme kya Department scheme makhada mai pakna sathari ana supamai na makhata ki scheme asigi makhada Guwahati dagi Hospitality amadi Tourism da training panglaba naha chama tarasu Manipur amadi Manipur gi mapanda Airways amadi Hotel gi sector sing da thabak phang krehana pamai na phongdoki. You'll be happy to know that the skill development schemes that we took up starting in the year 2015-16 has been so successful. We sent 110 of them for 1-year training at a cost of 1,53,000 per student. We bore the entire expenditure. About 15 girls are already working as an air hostess in AirAsia, and another 2-3 in Jet Airways and in other sectors, other airlines, including Vistaras and others, and some 10 of them are working as a ground staff, and the remaining are working in various 5-star hotels and in tourism sector as a tourist guides. Manipurda right to information bu miyam gi na kong oina na amadi miyam gi yaiphan ru pambai ma oina sizinaba gi mahuta miyoi khujo kharana mantik na duna sendong tanpham hoina sizinare hana aina thingkhar ba lalholu Maoist Communist Party Manipur gi Publicity and Propaganda Secretary Comrade Nonglin Maiti na thator pusi role lamada khangalakli RTI activist khara gi thawong na ngasidi lubasina saning hanbagi mingthol piduna akan mamiyeng sanglagani hari Asok barem khangdaba achumbagi mingda lalon ma kyan RTI activist oirakpadagi thamoi sengba to pa RTI activist mayam busu mamal lehendre RTI activist khar gi thawong asina kham theng lekha ta tringaida tangkak asida sana kanglon ama semdun achumbalik lam ma yapagi tangai fada badu leire hana achirol asina makatari Tupul Imphal Railway Line sembagi lamloksin bada se naba leiriba se thas gi kunmanga fawgi manung solve tawdrabadi JAC on lane issue Makwam village na jiri Tupul amadi Tupul Imphal Railway Line sembada thingjillagani haina section 1 thamlakraba matung lenga asina thabakta onthorak tabadagi ngasidagi JAC na section ani thokna semgatliba railway line asi thingjin khrei thabak thingjinmagi sarukama oina railway line asigi tunnel number 26 A Hutliba ABCI Infrastructure Private Limited ki truck 407 amasu ban sagot singni haina singnaba singna akaya toisu thoan grey ngasi makwam khulgi khunja singna tunnel number 26A gi mamang da thoraktuna protest chathaki loina tunnel number 26A Hutliba ABCI Infrastructure Private Limited project ki engineer Arun Jyoti Das na phongdorakpada ayapa Bibhidrabadi tha amagi manungda tunnel hutpat loiba ngamgani amadi sahi amagi manungda finishing oiba ngamgani phongdoki ये तो कंपनी बिहार करेगा कंपनी का इसके लिए ये बंद के लिए बहुत लॉस होगा लेबर वेजेस फूडिंग अलाउंस इतना मशीनरी का जो अगर हायर चार्ज पकड़ने से बहुत लॉस होगा कंपनी का जो भी प्रॉब्लम है उन लोगों का रेलवे को पता चले और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा हम लोग भी जल्दी ये काम कंप्लीट कर लेंगे Nakalamramda JAC on lane issue Marang Singh Secretary Gungsalung Gangmaina Fongdorakpada Mamang Said Railway Line asi Semnan Nabalam Acquire Taubagi Survey Ama NF Railway Amadi DC Tamilongi team Laklamli Maduda source Amagi Matungina NHN IM Nihana Singnabu Karasu Yauki Hari Maduda Pian Reduna Marang Singh Praza Singh Manipur Chief Minister Madi Maryland Authority the Wakatuna Sai as January Tada resurvey Amuka Tawanki resurvey lower Matunga Tamilongi DC na resurvey result adu Satna dana hanagi survey the base tawduna compensation pinan rabhona basi laibak thibani phongdoki Gungsang lung namaka taki bada tungda su railway line as da makata ba kongjang sing sanction na sem sab loire
Lukumbi village ta lakli batang kutra da agitation sanction na sem sadu na leire masigi matang na DC da deadline supishin na lei krabane nungte khul da su atu matam da sing mo ihawasi hauna na sem sare hana su phongdoki Tupul lamsi subsok sokte ziribam tu marangjing tu Imphal haina sisu hongdribo thabak se kari ama phau chatha loi railway da haire company da hayo DC da hayo aduna akhoi je asum akhoi bo mathak makha sum hoire le aduna khunja sing ge public ke voice solo lobi de government na wari sana bai si moi akhoi local MLA ga wari sana re aduna local MLA na akhoi khun ge polap makti unadrasu mana yana ba ngang ge na DC ga su wari sana re chief secretary ga su CM ga su wari sana re adubu DC na di adu sanari bai me am do solo lobi de hoi yagni haire mana soya yad More the Leba Taramatoiso Assam Rifles Nalpa Crore Lak Yankairum gi oiga the drugs sing Fagat Cray, Nasinumizum Matumpung Amagamin Taramangam Selak Matamda, More get number 1 of the custom office Kim Marak the Labor India Amadi Myanmar Kingam Kaida 11 Assam Rifles Kambu Asina patrolling Sapa Matamda Yam Lab drugs sing ado Fabangam Kimanhari India Kingam Kaiman the Pusin Nabahona Burmese sing ado the Fabangam Ngamoudrehari drugs sing ado More custom preventive force Sinakrehari Matang aswaida break amalukzage Manipur amadi malim gi tongan i pau single loinana akoi break tagi amna thuna hanjarke impact news bu migeng ta du lebiyo Apun fitness center na sinjaba Manipur gi khwadi gi chawba case prize oriba 6 state level transformation challenge 2016 paktuk sergani August 8 preliminary round November 3 ta final round loinana grand final November 22 da competition asi thaung gi manung da masage rumba henba amadi wat pamyo singna masagi normal weight thamduna chung firal chaba changdam na bani saruk yabiyo first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 5 positions 5,000 Breaking matungda mayambo mun taram nokchari loinana bulletin sigi makhatab pausing miyam na pijari India government amadi state government na nupi singi damakta ek amadi scheme kya CM labasu ngasi fawba hak amata fangandriana Bishnupur district tongan milup sing fongdorakli ngasi Manipur press club pangthoki pawgi mifam amada sideline Bishnupur ge director lamabam pisakna government na mirol labi nupi na Nupa laikhidraba nupi amadi angang nupi masa amana fangpham thokpa hak sing ase fangangadaba miyoi sing fangandana thamli nafsa all age pencil widow pension janani suraksha yojana adolescent girls food and nutrition maternity leave free and compulsory education of girls child gi fangpham thokpa hak sing asigi phanghallabadi lamdamas de leidiba sarang na sing ase kharamakhay di kokpa ngamgani hana fongdoki Awana tarabasing genuine oraba adu manupi sing widow sing the widow pension pifam thokpa adu ga chahi helaba sing the old age pension pifam thokpa to pigadoba adu janani suraksa yojana gi pifam thokpa entitlement sing se yamna speedy oiba pot am de pibi ba taragadi ngasi gi leiriba khunai da magi vulnerability myam se madu he phangmo maton ba khoi awaba che thinga se kokani Thawal district ki wana ICDS project ki makhada Anganwadi center sthananba senfam lauthokraga haino thoklam lehena desam maral sirakli ngase kasam pat leiba mahairoi lupasigi mayalo sing pawmi sing unaba mada desam gi social welfare secretary longjam Rovin hai ngase desam social welfare department gi miyang makhada Thawal district ki manung chana leiba irong thoksom Angalwadi Center, Thaudam Wang Matab Angalwadi Center, Thaudam Wang Matab Maning Lekai Angalwadi Center, Thaudam Lerak Manung Angalwadi Center amadi Thaudam Anganwadi Center yengsinba matamda center sing asigi sang amata saramdre adubu center sing asigi sang saranaba Thawal ICDS project ki hanagi district program officer Saitavama gi kuthangda center amagi oina apunba senpam lupa lakh amaga lising humputra lauthoki bagi report de samna leire phibam asida state government athu matam miyeng sangwiduna senaba miyo sing phagat piu dandi pibi oina mahiroi lupa sina demand tawrakli Thawal district natana aikoi atopa district singdasu asumba sel authokharkanda sangsadabagi reporting aduga mari lenabsing aikoida yasamda lejere sel
लौथोखरगा अखोई अंगलवादी सादबागी थौंग असि ऑफिशियल सिंगा अखोई हुजि पालिबा मिनिस्टर अमदि डायरेक्टर गा तब चाबा लौतुनरगा तौबगी मौंग अमखक अखोइना लौतुनरबरा हाइबगी सिंगनाबदो अखोइदे लेजै हुरालनादा अंगलवादी साबगी सेनफम पिथगरगा सिजनदना पैसादु लौथोखरगांदा अंगलवादी सेंटर सादन लेरमनिबा हाइरिबा ऑफिशियल सिंग असिगी मथक्ता स्टेट गवर्नमेंटना अतोबा मतमदा एक्शन लौगदबनी रिम्स तांगांग उनबदा लाइखिद्रबी खेरोदा मिसिग मरी लेनेना लायेंखिब डॉक्टर सस्पेंड तौखिबदगी रिम्स की स्टाफ सिंगना ओपीडी थिंगजिंदुना चथरिब खोंजंग असे असुम खोंजंग नत्ते हाइदुना ऑल मणिपुर वुमेन्स सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाजना फोंदोरकली रिम्स ता लायेंग लाकप सिंग अमसुंग लायेंगलिब सिंगदा अमुक थौसात दबदगी मिसिमिना अमदि पाबनब थौदोक सिंग थोलक पतारबदि मधुगी अफफत पुनमक रिम्स की ऑथोरिटी न पुगदबने हिरम असदा लाइंगाकनसु उकुमा येंगदुना लैबिगनो हाइनसु सेरोल असिदा मखातारी आमजू की पेंशन स्कीम याहोद्रब सही निफुमंगा की मथक लेबे स्कीम असिदा याव यारब पौमी सिंगना DIPR चतुना मसा मसा की पेंशन पासबुक हांगदोक यारगनी हाना आमजू की प्रेसिडेंट वांकेमचा समजाइन खंगलकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada masagi sahi yankhai surba scheme asi khudong sab fangdriba paumi singsu haidib scheme asi khudong sab launarba masa masagi maming matha DIPR da pisin ba yaragani hana fongdoki scheme asi haubadagi ngasi faubada thigadaba senfam sing amjuna puthok tuna thigadabane amaromda scheme asi han yauram laga marakta tokraba mioi sing masada pau piraba matung scheme asi de kakthat lagani makna makha taradun tha asi ki tang kuntra da Press Club ta Manipur State Legal Services Authority na sinduna nomongi legal awareness program ama pangthok lagani haidib thauram asida 6 schedule 10 schedule amasung mob justice ki matangda senior advocate anina wangang magaloinana justice quotation su program asida saruk yagani loinana paumi singna soidana saruk yabinarba amjugi president na appeal tauki journalist pension scheme gi yahodaba mayama amjugi through da thaglakpa paumi sing yahodaba mayam punamakto amjugi through da ne se thagalaidana amjuna mo koi pension scheme gi committee je phama kana akoina puthokjareba puthokpadi gi no yawba yare adu mogi pasuk painaba no nasagi sen thiba hongnabdo adu tawrobo ko masagi chahi yankhai nipuwa hentokraba amjugi pension scheme gi rule sina di yawbadi yadraba chahi par uthokraba mayam mo leiriba ko adu mayam da su akoina haijabadagi yareba aina 1996 tagi de yawdabi phaglakba ai thandagi lupa lising manga tare na ko loi paraganda lupa lak manga taragasu amjuna puthoge adu ganda moi mayam do yaw yan biro haibisi gande agenda taraga yareba ko Yaripo Government Aided High School amadi Yaripo Government High School ani campus ta powerhouse substation ama school asigi mayok tu sana na honarak bu student union Yaripo Government Aided High School amadi JA shina serol amada yamna kan yaning da fongdorakli loina mahiro sina sangsilba khongjang asida lewak miyam pumna magna mating pangbi waina su serol asida makatari Fishery Department asina numit humni sumna sathaga ba ngami singe training program amang asidagi lampel da leiba district fishery office ta hawdokre ngami kuntra na saruk yaki training program as hawdokpugi thorma da Fishery Department gi director David K Simre Lakshdeep ki DFO Dr CN Hanifa yauna State Fishery Department gi makok thom official singna saruk yaki thorma du mari lenen director David K Simre na hai Manipur gi khunai da nga asiyam na maru ba sana bapolama ma oiri adubu sterasigi ngagi pothok ase darkar leba sangda yamna hanthana puthokli phibam asida tangai fadana mapan lebak tagi nga kaya steras da pusilakli department na sena thajai madudi steras da lairiba ngami singda nga yokpagi mari lena ba anowa training pi bangam labade steras da hauji hauji ngagi awat pa lairiba se kokan ngamgani Dr. CN Hanifa na fongdokibada miyoy ama oina anobu technology ama laku matamda tangai fadana training lobo darkar oi State Fishery Department sinduna pangthoki mga yopi training program sida training peer expert abadi ngami singna pungning sangna hona bagi tangai fadaba lai hana su Dr. Hanifa na makata na fongdoki akoi ki Manipur sida buji akoina puthoki bak ngai se 30,000 metric ton amu darkar oi bana 42,000 metric ton darkar oi ani ko metric ton disintani to che ai padana akun mapana kusilagyo adu su kunna asana busu yawo akoi Manipur sida buji akoina puthoki se adu ki mati sundare buji akoina leiba ngai yu ibasida akoina ya technique chunna matu maina yoko taradi akoina mapan tegi nga pusna ko tarka filai
Kabui Furup ki ahan mo in State Women Commission Manipur ki member Khalakraba Ranjita Golmai Okpo ki Thoramama ngase Kakulong Imphal da Pangtokre Okpo ki Thoramadu Kabui Mothers Association Sinduna Pauna Bazar da Leba Jaliarung Union ki head office da Pangtoki ngase ki Thoramadu da Kabui Mothers Association Kama Amadi Jaliarung Furup ki Mioi Singna Sarugyaki Ranjita Golmai na Kabui Furup ki ahan mo in Manipur State Commission for Women ki member oina Khalakpada Mak Pukama ki president Kakom Lungluna Thagat Fongdoki Kangleipak Students Association KSN Manipur Level School Singna Mitop ta school ki uniform supply tahon basi yengsin bahukre khongchat adu Imphal ki akoi uda level private school karana Mitop ta school uniform supply tahon ba thengna badagi Wakal Taminar Batungda, Mitop the uniform supply Taholero Habiki Taza Supira Mitop the school uniform supply Taholo Hena, Kompom Siena, Lemnar school Singbusu, Takar Fondo Pogalona, supply Tobiri Farm Singnasu, quality Lena, Mamal Hendana, Pinan, Bahona View, Amasung Makatana, Serbia, Chathakigan and Su KS and Tadropachiro Lamana, Kangalakli. Akhil Bharatiya Vedarthi Parishad AVVP Manipur Unit ki poster launching amadi membership campaign haudopu ki thoroma pangthokre AVVP Manipur Unit Sinduna DM College of Arts ki auditorium da pangthokki thoroma da AVVP ki membership oining ba singi damakta toll free number 180020909330 launch tauki thoroma sida Thangweiban Assembly constituency ki MLA KH Joy Kishan NSS ki Notice Director Sunil Basumati amadi AVVP Imphal Unit ki President Dr. Indramani Susaryaki Thasi ki Taramapanda Students Union of Kangleipak Suki Office the Farm ki Mifam ki resolution amagi matungina Joint Students Coordination Committee JSC Shina August Tara Humdoida Athobu Singin Numit Mahiro Singamadi Lebak Miyam Punna Pangtokani Haina Fongdorakli Numida Sida Iramdamis the Ladeway School College Kuding Mangasu Numida Sibu Pangtok Pin Naba Appeals Torokli Lodan Haiba Numida Sig Marilena Lakib August Tareta Patriotism and Nationalism Team da Mahiro Singi Layak Sangdam Namaki Tauram Amasu Category A class 5 to 8, Category B class 9 to 12 haina khaidok tuna pangthok lagan haina zero lasin makatari hariba competition asigi form sing MSU KSA MSF amadi su ki office tagi lawbo yagani haina su JSCC gi zero lasin fongdorakli Image of Manipur na sinduna anisuba Imphal National Print Salon 2016 Manipur Press Club ta pangthok lagani hari ngasi Press Club ta pami singa unaba mada Images of Manipur gi Secretary Jenendra Maibam na Print Salon asita saruk yaning ba singna Dreams lambi da laiba CR Enterprises the August ki tang taran Nipan Fawbada photo thazin ba yagani hari loina anisuba National Photography Workshop 2016 August ki tang kunma thoidagina Kulum doi fawba Manipur Press Club ta pangthok lagani kanagumba photography da thawai yaw singna workshop asida saruk yaba yagan hanasu fongdoraki Second information print salon si akoi images of Manipur na sinjar agasu North East ko nedi masi khatani akoi hajipok ta federation approve tawraga tawribo competition si manga ne akoi da lejai ba si thim manga si monochrome haibama color haibama nature haibama photo travel haibama photo journalism haibama judging to wasi press club akoina leiba Manipur Press Club sida lakliba August ki tang kunda pangthokani all India gi oina photo entry to wigi matam si aroiba si last year si August ki tang 35 oiri aduga result na tang kun ga mathoida laukthokani Sahi Sig October ki tang ani da mari fawba numit humni sumna Mathura gi Radha Kunda da pangthokadriba Rajasri Bhege Chandra laikhidabagi sahi sani taranpan suba kumon thoram gi matangda paumi singa unabagi thoram pangthokre Rajasri Bhege Chandra Cultural Foundation RBCF na Sindra Sagar Road Tawdaba lekai de lebe foundation sig office da pangthokiba thoram da foundation sig wangang loi takhelambam irawot na lamdama sig puwari ga Kala Sanskriti ki lamda asobu thaudang loramba Rajasri Bhege Chandra bu ningsing ngasi gi mirola sina kauthokwa madi ikai khumna walakpa sing asidagi kanba ngamna nandaba thauram asi sinbani fongdoki Manipur gi puwari da Kala Sanskriti gi lamda mabungoni hain launeriba Rajasri Bhege Chandra bu ngasi gi mirona kauthokpagum tawrakpa Kala Sanskriti gi thauramsing pangthoklarbachu Rajasri ki mafamda Sardhanjali na singba katuna
उत्फम थोप इकाई खुमना वालक कयादगी RBCN तुंगी मिरोंदा खजितंग ओरबसु खंगौनब हाइदुना अंगम थाक्तो होनजदुना अखोइना फंक्शन असी फेस्टिवल से पांथोकजबनी हौजिक सानबगी पाउदा प्री क्वालिफायर वुमेन्स फुटबॉल लीग ता क्रिप्सा नारिमथोंग अमदी ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखै अनि माइ पाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मिंग मखादा आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड पांथोकलिबा फुटबॉल लीग असिगी ngasi sanakib aham match aduda क्रिप्सा नारिमथोंग की सानरोय एन रत्नवाला अमसुंग दांगमै ग्रेस अनि ना पांजल तरुक अदुगा प्रेमी चिरु ना पांजल अमगा चंदुना Naharol Yaifa Thorang Club Okram Chuthe Panjal Tarawam do Shinoda Yamna Lakshana Mighty Piki. Anisha Sana Kiva match the Eastern Sporting Union Wankai Sanaroy W Renzibala Kasmina Amati Laham Haukip na Meski Ahanbam Sung Taruk Suba Lunana Yankai Taruk Suba minutes in the Panjal Amam Chanduna Youth Welfare Club Langtabalu Panjal Ahum Sino the Mighty Piki. Double leg versus the Pangtok Liba pre-qualifier league as da team mga na saruk yari thas gi kunipan na satar liba football league asigi makata let match ani sana gani. All India Football Federation gi miyang makada pangtok kadaba under 16 girls national coaching camp ta saruk yaran na ba why Lakshmi Devi bu kaurak lehari English ingani tara-tara tapangtu kadaba AFC under 17 girls qualifying football championship adu da saruk ya kadaba India ki team ama semna naba national coaching camp asi Punjab ki Patiala da laiba Sports Authority of India gi training center asida thasi ki kunmari dagi August kunmanga faw pangtokani hana All Manipur Football Association gi general secretary na thadru pchero lamada kangalakli matanga sa bulletin asi attention jadring mangwena na headlines zamu na thamjari Irom Chanu Sharmila Sarahen Batok Lagani Laiba Lagliba Assembly Mikal Independent Mire Pamoy Mikal Tengaragani Khomram Ratan ki case ki waref Manipur High Court na matam khara reserve tawtu na tham khare Furuk khuting mang nasu yaba constitution nasu yaba bill ama sem na legal expert ba de khang ai singa kup na tana riana chief minister na phongdok khare Saliba chahi English singani tara-taruk ki wana Manipur ki apun plan outlay se lupa koti lising mari chahum nifu mapan ga lak yangkai mga oiri amasung Manipur ki singilam na primary school chahumbu model primary school upgrade tawnan na ba ayaba ikre